Dumela weso, o lemiswa ke Kgotso Moabi. Ha re tswele pele he ka thuto ena ya theory ya phuputso. Na re tseba jwang? Ke dintho dife tseo re ka ra di tsebang? Ke eng seo re ka ra se tsebang? Jwale hona tjena re qala ka mofuta le method. Mofuta wa mopoto wa lebaka la ho akaretsa e leng ho bitswang hypothetical deductive method kapa method wa science, hape o bitswang method wa science. E le re bua ka mofuta wa mopoto e leng wa lebaka la ho akaretsa hypothetical deductive method, hape ho bitswa mofuta kapa method wa science e leng scientific method. Mofuta wa mopoto wa lebaka e leng reasoning la ho akaretsa ona o bitswang hypothetical deductive method, kapa mofuta le method wa science e leng scientific method. O kopantse tekolo ya se itseng ho ntano akaretsa ka qeto e leng conclusion e reng ho tla ba jwalo tse tshwanang le boemo boo e leng hwane ho bitswang inductive reasoning. Hape o kopantse le tekolo ya lebaka la se akaretsang ho ntano etswa qeto ka se itseng le reng se le seng seo se tshwana le tse ngata e leng deductive reasoning, mme o lebisang tseleng e leng process e lebang pele le morao, kwana le kwana e leng to and fro. Jwale ha o etsa seo, o etsa tsena tse latelang: ke tlhwayo kapa tlhakiso ya bothata e leng problem. Hape ke ho etsa mopoto e leng hypothesis, mme hypothesis ke theory e hlahlobehang e leng e testehang. Re bua ka theory e ka hlahlojwang ya tutswa, testable, ka tsela ya tekolo e le hore e ka tutswa ka tsela ya tekolo se itseng ho ntano akaretswa ka qeto e leng conclusion e reng ho tla ba jwalo ho tse tshwanang le boemo boo e leng inductive. Hape ka method wa science ke ho etsa motako e leng charting, motako wa matshwao e leng implications, ka qeto e leng deduction, tshebediso ya tekolo ya lebaka la se akaretsang ho ntano etswa qeto ka se itseng se le seng. Hape ke tlhahlobo e leng test ya mopoto, hypothesis, ka tsela e etsahalang e practical kapa ya theory e theoretical, e le hore ke ntho e tlabe ho thwe ya etsahala, ke theory e practical eo reng re ka etsa nthwena ya etseha. Hape e le mokgwa o lahlela matjoing e leng rejecting, le ho tjhorisa refining, ho ipapisitswe le ditholwana e le hore ha o bua ka method ena wa science e hlile ho thwe re a lekola ka ho latela na re itseng ha re bua ka morao re hlahlobe se itseng, re ntano o etsa qeto re tse ding di tshwana le sena se itseng. Hape o kenyeletsa moo re tla boha tse ngata re di lekole, ha re qeta re tlo tla re tseno tse ngata di tshwana le se le seng se itseng. Jwale le hore method ona wa science o di kopantse di le pedi, ka ho ke combination e leng kopano ya experience ka tekolo ya se itseng ho ntano akaretswa ka qeto, conclusion e reng ho tla ba jwalo ho tse tshwanang le boemo boo e leng inductive reasoning. Hape ke tekolo ya lebaka la se akaretsang ho ntano etswa qeto ka se itseng se le seng le deductive reasoning, eo e leng mokolokotwane kapa foundation wa phuputso, research ya science ya sejwalejwale e emelwang e leng hore ho thwe e referred to ka mofuta wa science e leng scientific method.
le hore ha jwale ho sebediswa scientific method. Ebile qalong ya 1960 ha Popper ya ileng a hlaha ka selemo sa 1902 a hlokala ka 1992 a thoma formulated monahano kapa idea wa mofuta ona wa mopoto wa lebaka la ho akaretsa hypothetical deductive method, le ha o ne o lokela ebe o ile wa sebediswa le pele ho nako eo ya hae. Teng ho jwalo ho teng mathata a mangata a kubollotsweng a entsweng post ke ho rarahana complicity ha tlhahlobo test testing ya theory bopheleng ha batho. Di-theory tsa science scientific theories tsa nnete realistic di na le kopano combination ya dipolelo, di-statement tseo ka nna engwe di itshetlehileng hodima ha maikutlo assumptions a hodima ha di-theory tse fetileng. Jwale mefuta kapa method tsena ya tlhahlobo ya testing ka ho tshwana e hodima ha maikutlo le di-assumptions le maemo conditions a dipotileng surrounding. Haeba bolepi predictions ba theory bo ne bo sa tswalwe borne out ke ditlhahlobo di-test, ho ne ho tla fosahala ho ntsha maikutlo di-premise ha mathomo ho fapana le theory ka boyona hore re lokela ha motho a ka ntsha maikutlo ntle ho kana le tlholeho ne tla bana monahano wa o theohile hodima eng kapa ho kopana le reality ho eseng yena ho kantle ho yena. Jwale ho teng maikutlo ka tsebo epistemology. Re boletse ra re epistemology ke theory ya tsebo ya mofuta wa science, mme o amanang le bosebediswa kapa bosebedisuwa hore ho teng maikutlo ka tsebo ya epistemology ya mofuta wa science o amanang le bosebedisuwa material materialistic kapa ka pono ya metaphysics seo re ka se tsebang le ka pono ya positivist philosophy ya system e nkelang hloohong tse tiisitsweng ke lebaka le nang le kelello logical reasoning kapa dipalo mathematically. Jwale hona ho bolela hore seo re ka se tsebang na ke eng, mme sena se re ka re se tsebang re se tsebang jwang mane mo re se tsebang ka ho bona dintho bo sebediswa maikutlo a rona, menahano ya rona ha e kopana le reality e nahana ka tsona dintho tseo hore o sebedisa dintho ho nahana ka tsona, ho nahana ho tliswa ke ba le re hokahane le dintho tse ding sona seo re ka se tseba. Jwale maikutlo ke yana hodima taba ena ya method wa science. Tlhopheho lehodimo universe ke system e hlophehileng leo le ka hlahlojwang investigated, leo melawana rules ya mathomo e ka senolwang ya ba exposed, hape tse ka ntle ho batho reality external reality. Re arola reality e sa itshetlehang ka boteng ba rona hore dintho di teng re le teng kapa re le siyo tsona di tla nne di be ka tsela eo di leng ka teng. Hangata di ka moo re di hlalosang ka teng e seng ka moo tsona di leng ka teng moo di leng hona teng. Ke ka ho thweng e thusetsa ho arola reality e sa itshetlehang ka boteng ba rona. Ka fela re ka kenya letsoho ka ho lekana ho reality ena le ho arolelana ka tsebo eo ka bomong re nang le yona ka yona. Jwale hape ho nke boleng reliability, re ka tshepa dikutlo di-sense tsa rona le ho rapalatsa lebaka ha rona ho hlahisa kapa ho producer dinnete tse sa fetolweng di-facts
tseo ka botshepehi di tolokang tse ka ntle ho rona e leng reality. Hape bonolo e leng parsimony. Ho betere ho etsa tlhakisetso e leng explanation e bonolonolo. Di-theory di lokela ho tjhoriswa ho fihlela di topehile kapa ho fihlela di topehile di le compacted, di topehile ka ho fetisisa, di tletse, di jele, di kgodisa. Ka kakaretso ho boetse na le ho bitswang kakaretso, melawana, rules ya reality tse ka ntle ho rona batho e phahlollotsweng le discovered ka phuputso e ka sebediswa e leng applied maemong e leng situations a manang a relevant ho sa natswe na nako, Easter le sebaka. E le hore ke ntse re bua ka method na wa science hore na o ka sebediswa o ka fihlela difeng, ke maikutlo a teng ka ona. Le ha o le jwalo maikutlo ana e leng assumptions ha amohelehe ho metaphysics. Re itse metaphysics ke seo re ka se tsebang, hape ha amohelehe le ho tsebo e leng epistemology. Batho ba nang le pono ya idealist ba reng reality e leng kamano ya tse ka ntle ho batho ke se ka monahano. Ntho e nngwe le enngwe e teng ka tsela e itseng, e itshetlehile ka ketso le activity ya ho nahana. Easter le batho ba nang le pono ya relative ba reng seo e leng nnete kapa nnete e sa fetolweng ke tse fellang di-concepteng e leng kapa ditsiketsing, dikwatipeng tseo e kgolwang ho tsona. Le ha re bua ka relativist ke ba reng seo e leng nnete kapa nnete e sa fetolweng, fact ke se fellang di-concepteng e leng mehopolong kapa ditsiketsing kapa ho re ka reng ke kwatipeng tseo e kgolwang ho tsona. E le hore mahlakore ana ka bobedi a tsitlalla hodima ho bohlokwa ba botho kapa boetsi le subjectivity, human subjectivity, le lehlakore dimension la setjhaba e leng social ho dinnete tse sa fetolweng, di-facts le moelelo ya tsona. Ho thulana kapa ho clasha ha mahlakore ha ho bonolo ho thibelwa, ho tla etsahala motjha o tjhele e le hore ke ka moo dipono tsa batho di leng ka teng. Nalane e kgutshwane tla bontsha na leqophe leng quest la na reality le dinnete kapa dinnete tse sa fetolweng, di-facts di tletse tswete patlisiso ya kamano ya boteng ba rona hakakang. Jwale e re kgaotse mona he, jwalo ka ha re boletse re tsena di batla re iketle, re se ke be ra ba ra ditatela, re tsebe ho ba le kutlwisiso, re iketlile le hore re buile ka method ona wa science o scientific, mme method ona o thong o scientific o kopantse pono yane e leng yane e reng theory yane o re ipha tsebo ka ho sheba ho le hong, re nto akaretsa re tse ding di tla ba jwalo ka ho le hong, e leng ha no bitswa inductive reasoning. Hape o etse kenyeletsa mona moo re buang ka tse ngata, jwale re tse ngata tsena di tla tshwana le ho le hong, o le re qala ka ho akaretsa ka tse ngata, jwale re nto re ho le hong o tla tshwana le tsena tse ngata e leng deductive reasoning, e le hore method ona wa science o di kentse di le pedi. Jwale hore ha re yo hlahloba theory e re reng re na le yona, puo e re reng re na le yona, ha re e netefatsa re tsebe na ha re tseba dintho jwang. Ke ka ho re ileng ra bua ka motho a bitswang Colonius Copernicus, eo ho hlaloswang hothwe o ile a bolawa ke kereke e Catholic. O ne a hane a re thuto e reng e leng tsebo e reng lefatshe ke lona bohare, ke center of the universe, a re ha o jwalo, empa ho e leng hona ke letsatsi. E le hore dithutong ho thwe thutong tsa kereke ho ne ho bua ho thwe
Modimo o ratile lefatshe hakakang, o ratile motho hakakang, ebile o mmeile kgubung ya tlholeho ena ya hae leng lefatshe le lona kgubu ka nako eno. Thuto ene tsamaya jwalo e le mane mo re nna ha re tla re tseba jwang ke eng e re tsebisitseng, ke dintho dife tseo re ka ra di tsebang. A fitla re tjheha ho jwalo e le hore a fitla a fetola, etsa falsify thuto eno e ne le yona e fetiswang e ntse e le tsebo. Ke sona sena seo bontshwang hore ha re sebedisa scientific method ke ho bonolo jwale re ka netefatsa e leng ona o ne o phuputso ha e etswa ho thwe ke scientific inquiry, patlisiso ya science ho fumana se itseng. Ke a leboha, re tla bonana hape ka moso ha e lale.